Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Inrar mo mat nagiti na idulin na gamit mo. Siya anak ka. An-anwam nagita aya. Labaak man, taitad ko kit di kadagiti agkasapulan, tatang. Ay wag, nasaysaya at pay. Sayang no madadaan lang dita. Wen nga rod, tatang, sapay nagapu iji abroad ti daduma. Dalo samlaang nga nasayaat. Iti kasta, presentable no itit mo. Wen, tatang, ipost kunto iti Facebook. Wala, panawan ka pa'y nga rod. Mapana kita yan ti kumparek na mapan kuman sarong karan. Sige, agan-anad ka, tatanga. Agawid kayo adagos. Amangan kunak no plano yumanen ti agsyat ijay. Lumabasa ba, nakong? Ay, mabit lang ang Nana Imelda. Ada ka di ibagam? Ado ti gamit ko asaan ang maus-usar ditoy. Amangan kunak no adda magustuhan niyo. Ay, pasensya ka, nakong. Nga mawang matibayad ko kang ka. Ay, nawaw. Libre laang dagitoy, Nana. Libre? Uy, Nana. Ipadawat ko lang tasayang mat no saan ang mausar. Maala, agpili kayon, tanoad da mabati, ipost kon iti Facebook. Sapay madlawa ka barbaro ti daduma. Saan pa'y ngamin ang nausar ti daduma dita? Agpili kayon iti duha, Nana. Dua laang tapno adamot maala ti daduma. Adda ka di rice cooker dita, nakong. Adda, Nana. Adda pa'y karton na. Alaan nyo matlaangan to'y clip fan, Nana, na imbaglaang nga adda usarin nyo. Rabiin, Lenny, bakit? Maturog kakit din. Sana ta cellphone mo ti dumdumugam nita. Adda nga rod ur-urayak, lakay. Ay nawaw, anya man ang ti urayam. Adda ka chat mo? Ur-urayak ti ipost ti kalugaran tayo. Adda ka nukit ipost na libre agamit ita arabi Asinaw nga kalugaran tayo. Ni Shasha nga ex-abroad Amangan kunak no ipadawat na dagiti imported agamit na. Day tati ibagbagak. Nasum kay ti libre. Ay, uwan Diyak ilibak. Libre ko naman. Umuna ak nga roda na maturog. Kita ma, di mo unay tiyagpuyat. Tamumat nga do pa ti maaramin ijitalon. No adda umay mga iti item da, iti julatan tatang. Kitaan nyo ang naimbag tanasuratan amin dagita itinagan. Magasaman na itangay padawat mo, anak ka. Saan tayo matlaangan ang mausar dagita, tatang? Adumot gayam na kita. Ay, ano mawawag ka, anak? Asino na ita? Nileni akalugaran tayo, tatang. Sungbatam nga rudain. Ang mga nula patay, ti bagana. Idi pa'y rabi akulkulitin nak, tatang. Kayat na ngamin asukatan ti inted ko abagkan kwa na. Anya? Kayat na asukatak iti electric fan. Ta iso kanugayam ti kasapulan na. Anya? Aday ta, inedep nan. Iso adya akong na-replyan ti text na, kanchat na, agraman tawag na. Ay, makapadismaya ti mangted iti tao akas kenkwa na, tatang. Mapanak man iti ayan da Shasha, lakay? Ay nawaw, apa itayan ta siya? Mapan ko lang alaan ti free item ko ija balayda, lakay. Anya free item man tayo ta? Basta mausar, anya kalakit din. Agawaam nga rod tapno matulungan nak. Sumurot kan tulangan ijitalon no, na alamon. Wen, lakay. Di ka madanagan. Sumuro takto ija talon.
Alaag lang ti para kanyak, tamangan kit dino ited na iti sabali. Dahito ti parakan ka, Marilene. Ay nawaw, inbagak mo't nga electric fan ti kayat ko, Mare. Isukat ko kumaday ta abag iti electric fan nga in-post mo, Mare. Adda sa bali ang nakaala iti electric fan, Mare. Ay nawaw, nagteksak mo't kun ka adagos, Mare. Ti ko nakit isukat ko tinaalak abag iti electric fan tay so ti kasapulan me. Pasensya kan, Mare, ngam saan ang mabalin ti kasta? Na, an-anwag kay nga raw day tabag. Sika ti pinilik apang tedan iti day taabag. Sa ita, kasta pa ilang ti bagam. Pakan ano kumatidaan abag? Ex-abroad ka, ado ti kwartam, ngam day tabag ti itid mo kanyak. Old fashion mo't nga ron. Ay, no kasta mo lang gayam. Di kalat ako man nag-comment iti post ko. Tapno na itid ko kadag iti deserving. Di laang. Saan ko nga lang day tabag? Kuka mon. Sayang lang ti oras ko nga imay. Apay dayjay. Ay, jak man amo kan Marilene, tatang. Iso lang arodan ti maikan. Iso pa'y ti kasta. Sinabot inala ti bag nga ited mo kumakan kwara. Ta saan ka no nga iso ti kasapulan na, tatang. Old fashion ka no day jay abag. Uray saan mo't. Natibker to pa'y day jay. Ay nawaw. Lukas tamot lagayam. Saan ko man ang nag-comment iti post mo? Kano iso ti nag-comment at type na kano day jay abag. Idi nakita na ti electric fan. Sa bali mo't tanti bagbagana. Ay, iso pa'y kit di day ta apagsaksakitan ti ulok. Ay na, dahi ta tirigat na numaminsan. No asino pa'y ti maikan, isuda pa'y lang ti adu ti reklamo na. Pudno launay, tatang. Ay na, no amok lang akas ti mapasamak. Inted ko lang kuman iti sabali day tabang. Madinsamot ti mood mo, bakit? Agraman root, mairaman pa yan iti ungat mo. Makapasar mo't nga minday dya amari siya lakay. Apay mo. Kundi itad kanumat kadag iti agkasapulan. Ngam kayat na lang gamit agpasikat iti Facebook. Ay nawaw. Anya? Inbagak laeng met, ano mabalin kat tay electric fan kumati itad na. Uray awanan ti bag, ta electric fan nga ro ti kasapulan ta. Okay. Saan ka no amabalin, ta na itad nan ti electric fan? Di inalam lat ako man ti bag. Jakon inala Sanak nga interesado iti dayjay abag. Di ka ket di agyaman, tadda itid nakin ka. An-anwag kumangay dayjay abag. Saan mat nga rod branded? Old fashion pa'y. Hoy, makaparurod dayjay nga ex-abroad. Ay nawang, adamat gaya man rice cooker yun na Imelda. Ay wan, intad piman ni Shasha dayta. Agraman taklif pankaw. Ni Shasha nga ex-abroad? O wan, isulang matiagnagan iti Shasha dito'y lugar tayaw. Ni Shasha nga ex-abroad, mahilig amang iwaras iti old-fashion gamit na? Anya? Pudnumat nana. Amoyo ka di. Inikan nakmat iti old-fashion abag idinapalabas alawas. Jack inawat. Tanan wag kumangay ti old-fashion. Ay unay kanle na inawat mo latta kumaa. Ay nawaw. No awatag, isopay kat di apasali jabalay. Ay di ka pa'y katagyaban tada itidnakin ka. No kas jay matlaang nga old-fashion, uray saanin amang ted nana. Tinola amanok para kada kayo Shasha. Agyaman naklaunay, Nana Imelda. Awan anyaman nanak kong. Kaya't ko laang mati bumaway. Tainik ka nakmat iti rice cooker. Sana kun amarigatan nga aglotaw. Naimbag kayo pa'y, Nana. Ma-apresyar yung unay dagiti simple abanbanag. Gaputa iso ti rumbang. Sa maysa, mausar ko dagiti inted mau. Adda nga min ti dadduma ditang ado ti sauda, Nana. Ay wan, malagip kaw. Adan sama di yung nagkinawatan ka ni Lene. No kasta,
Nagistorya kada kayo dahi a babae, nana? Wan, mahilig ka kano amang tad kadagiti old-fashioned agamit. Ay na, talaga ang makaparurod ti ugali dahi a babae. Saan lang ang anapat ganti kayat na? Kastamot tan tis istoryaan na. Saan nga amin na banag ket masapol nga istorya si Kaleni? Ay nawaw, naistoryak lang tinapasamak. Takayat ko amak sayan ti sakit tinakam arikrik naag. Nasayat nga raw, ti kasta nga aramidam. Naimbag ni siya, tadamaitid na agamit ka na iti kalugaran tayo. Makatulong pa'y. Si Kangay. Ngam old-fashioned mat. Awan lat ibagam no di old-fashioned. Alaman nga raw, aramidam man, ti kas itar aramidam na, no talagamot lang. At pa'y madgayam na batya sapataw sa nakaw. Sapatos? Lagi ti iduldulin mo sapatos Ayun nga, paiso. Sige, irwaryo tatang, taipost ko. Anya nga tano'y displim langan di tarwar. Kasi ti aramiden na iti tattao iti sabali a lugar. I-displim di tarwar ta mangala ti kayat na mangala. Ayunan niya. Nasa isaya at nga agpaiso ta na panunot yu tatang. Saan akong amabanog nga agpicture. Ay why, saan ka pa'y amay stress? Ay, pudno launay tatang. Nalabas ti stress nga impay day di aleni kanyak. Diyak kayat amanayunan pa'y tatang. Para laang iti electric fan kunbag. Nagadon, asasawan na. Di magasak iti ayanda siya itay. Kat nakita ti adu a sapatos iti para aganda. Libre ka daw, iso anagalak iti may sa pares. Ay nawaw, anya ko maitano libre na Imelda. No kayat mau, mapan kamat agpilay. Panagkunak kat same size kayo, mait. Saanan nana? Aging ka kadiita kat nasakit tinakamaw ka ni Shasha. Nasakit tinakamaw, tadi na intad ti kayat mau. Kabailan mi ti gumatang iti electric fan no kayat mi nana. Madila ang tiriknak. Takundi itad kanumat kadagiti agkasapulan. Ngam pilpilyan na matgayam ti ikan na. Talaga lang kit di akayat na ti agpasikat nana. Limabas ni Lenny iti paraangan tayo itay. Kat kastaw na iti kusilap na kanyak. Di yulatan ikaskaso tatang. Agkusilap aging ga akay kayat na. Awan bibiyang ko kankwana. Uray istoryaan na ka, kanang iti kalugaran tayaw. Ag-istorya aging ga akay kayat na. Bagi na mo ilaang ti babain na iti kastang aramiden na. Sa bagay, matkit di Di yu sayangan ti oras yu iti kakasta ang klase ti tattao, tatang. No adda mang mangagyo, dead maan yu laang, tatang. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Sikapay lang matinasalaw ko. Ay nawaw. Awan maaramidam, tadalan tayo mat amin daytoy. Papansin ka launay mat. Na, ag-move on kan mare. Makabulan ng tinapalabas sipod nagapat na. Ngam aging gaita, kat nasakit tinakam mo kanya. Sana ka masayangan na iti old-fashioned agamit ngayit itid mo. Ay nawaw. An-anuk nga iti old-fashioned? Lawlawag ang amare. Nag-comment ka at type mo day di abag. Iso asika tinang tadak. Para ken ka kumaday di abag. Ngam na dismaya ak iti ugali nga impakitam kanya. Talagang awaran kay tibayin si Kaleni. 2 bulanan tinapalabas. 2 bulanan. Ay nawaw. Apay akas naman ang ti panagsasaom kanyak si Kariko. No addain tudakan ka, agyaman ka. Di ka agbalin ang napili, tanakababain. Nang runa pa'y kat libre. No tibag nga itid ni Shasha tidakdakamatam. Old-fashioned day jay abag lakay. An-anwag nga iti old-fashioned abag. Anya nga old-fashioned ba't nga ibagbagam nita? Sika lang arudon ti maikan, sika pa'y laang ti kasta ti panagsasauna. Husto laang ti naramid ni Shasha. Di na intod ti electric fan akayat mo, tadakas ti pakpakita mga ugalim. No, hagsasao ka kasla amum mat amin. Amom, Lenny.
ti kakasta abambanag kat maapresyar kit di kuma. Ta saan nga amin kat kas ka ni Mari Sasha ama nagparabor. Ay, no siyak ni Sasha kat kasta ti ugal yan ti maikan, ay madismaya ak lakit ti amang taon. Ay, nawaw! No ada ita ti kaarubam, agyaman ka. No di mo kayat, makisarita ka anasayaat. Di ka agbalin anapiliwin no agin aarte. Nang runa pa'y no amumat a libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.